Ni kavinda karimi ya marigo agikundi gya gipana kuma mwena wa Kigumo giciguri bunge kya Runyenje kwendia maketha mao thutha wa marigo kurwo thararite ni undu wa riua rira rirakoretwo kuo mieri ivitukite. Gatho cio ni kwimbura iri kuo kavinda gaka kuona ni mavotithiti gwikinya thoko rimuthi wanathengia gukorwo arimi ta Edwin Muriithi maketha mao ni manyiviririte na makiria magicunji kia 60 ni undu wa marigo make gutura mai. Enderea kwina mbura ni mbotaga gukorwo maketha endeo mai mega ni undu endeo no nginya kiro 400 kuringana na ndiko cia kore ciegana no ende mwethagereria riria kwara muno ndiko ni cia nyiva muno na we bafta kwithereria ni irathie nginya kiro 100 ria vefte ugaruruku wa riera kwi murimi Celestio Njeru uria wena eke mwe ya marigo niguo gwati munene kwirimi uyu miaka ivitukite no avotaga kwendia kiro 5,000 cia marigo wa kiumia na akavota kuthomithia ciana ciake na kuvingia maundu mavata ma mucii wake undu utaravotekeka kavinda gaka. Riandikithia riake ni kwi thirikari ya kaunti ni ria nene kumatambiria mai ma kurima ni kumavota kurima ndigo mavinda monthe kuona gutiri urimi wingi mavecaga umithio ta uyu. Kina vota gutwakira ndamu through thirikari nene ambaye gutwike guku tukarima na mai ma kurima tuwe tuingwa twimbere muno tuwa twikanani ana gutia ndu mai kwa mai tonga tatue ya kurima ndigo especially ndigo tuwe ni ndigo no riu kuma riua riara riu kethagira karigo karaciara kanini bari uratucaga ndigo ya kilo 78 urethira uratua ndigo ya kilo 20 riu ni turegua tuyavivinyiriku ni gutura manji indio twambire kurima ndigo rio ciana mbia wega ciana na utaka kuthomithia ndena stress anako ingi kwina kucaririria no kethagira rimwe riria wagia mbia cia ndigo nira kupusi bandu banene muno no na ndangia na ndigo wanangira taragia mbali ria ingi no kuona Luciana nira thoma ini ndio kamondo kaundu kengi tarumburi cie bani agurie na ndigo kwina ng'ombe ibu ni agurie na ndigo ona riu thaino twina challenge ni muno ya ndigo nundu adio atu makiria na thina wa mai ma kurima kwaga thoko mbega ya marigo mao ni thina wingi uramonanga ngoro ona gukorwo kavinda gaka maragurirwa na ciringi 16 wa kiro ni undu unyiviriru wa marigo uri wikuo ni marauga thogora uyu no kwigurukira ni tondu marigo ni makwingiva ni undu wa mbura undu marauria thirikari gukatheka thogora wa mwanya uri marigo mabati gukuragwa mavinda monthe undura ningiuria ni ati korwa nwa tugie na mai ma kurima thiini wa area eno yetu no tuvote gutetheka muno nundu tugikara kwa season cionthe mundu age produce ndigo mbega na ciena kiro mbega na nginya ndigo nene na ciena ngirendi mbega tugo athika yetu caririe thoko mbega na permanent itaya gucenjagia niguo tukore tukiendia bane turamenya kura ndigo icio ithiete na cienjarari mbega na tondu tue twanaiwa ni aguri wacio anakora tu no tio matuire twanaiwa ni ingi kuthirika ithondeke policy ya aria magatuguragira nigetha twawira ndigo ku tumenye tu yagitire wera. Vandore Vakameme TV kuma mwena wa Kigoma kaunti ya Embu ni Beta Dennis Fundi. Ni kwenda marima ile tulia mbere